wanaye wachera mweseke elimu yesego eta mambito elimu yesego eta mambito wanaye wachera tata wanaye wachera mama wanaye wachera mamura wanaye wachera mweseke elimu yesego eta mambito elimu yesego eta mambito. Get the point. Take a step forward. Abantu Kristo Yesu nabakwande mbuye muri itaba bora murakira ntwateranite nini itabango ibanye kabako ngoko wati haleluya kinsanchira kwa na kiabere muri utagituma ngase kinsa kiyarire asokumanyira abantu arakabire abana bakorera mono waja kwa kalire na ese yasalikire. Number 2, okoraba kungu bagusamusa bintu kirezo igo kinsa ige bine bingere abantu bale kanate aboko manyira ngese yasariki oyomo. Number 2, abanyina kungu tuli bagusamusa bitambaira ya magana ko bono nanchire bono musa monde mereri konda agende mono ira nikitaike 30 oroche chigo ikaransi ne 3 njiri chichi nyingi bono kanyika. I think there are those ones who are not understanding etebusi and there are not many. I'll do something for those ones who are within us. Those ones who are seated near you, they will just translate, after which I will pay you. So I consider the multitudes, because where we are, the multitudes are in. So those ones who are not understanding the are like somebody who is seated near you will translate to you later. I'll do the necessary. May God bless you as you translate. You got in battle yet? Katanaba thing I got in Kurandi. Tito Ina Meyo Mocheto Riaira Chore Miwe Asinani Yeto Rayo Mocheo Gochato Rayo Mocheo Gocha Omo Yone Kira Igo Monene O Manire Koda Kore Uya Wayene Ro Wancho Ngaki Eyoti Moka Kwane. Kitabu ambacho tutaenda kusoma ni kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 9 mstari wa 21, 22 mpaka 23. Yule ambaye naelewana na Biblia hebu akasome. Yule ambaye wanaye uhusiano thabiti. Aba tabita
hawa aisuru kwa manyita. You have known why I'm saying enjoy where I had the copy, that is a soft copy. Enjoy where I had the copy. Usiwa some had the copy, yera aba maskani ya somo nyene. Akanywa edivai elio agatinda akarara ore gento kimwaibwa asema yaye ime amuise Kanan akamorore getirianda agatega murabamu abo amangana aroche Elizabeth na Japhet bakayebeka amareko abo igoro bakagenda kinyanyuma bakabisya ise obo gutiyanda bwaye ikaransirayo anya kwewe tebunge kitela amen. Then the Bible says, Biblia inazungumza ya kwamba mzee mmoja anayeitwa Nuhu aliyekuwa mkulima hodari kama mwenda zake alivyokuwa mkulima hodari. Lakini kuna mawazo ambao Biblia inasimulia ya kwamba huyu Nuhu alikuwa wa kwanza kuandaa mvinyo. Wa kwanza alikunywa mvinyo, baadaye Biblia inasema akalewa. Baada ya kulewa akalala katika makao ama makazi yake akiwa kijana wake mmoja aliyezaa kutoka tumboni mwake akatazama uchi wa baba yake, akawa kichaa, akatoka mbio kwa nduguze, akawaambia baba yetu yuko aje? Aliona uchi wa baba yake aliyemzaa na kutulia, akutanya macho yake, akakimbia akatafuta nduguze, akawaambia baba yetu Lakini wale wawili Biblia ilisema walikuwa walevi, wakaendea nguo ili wakacha hawakutazama uchi wa baba yao, walienda kinyuma. Waendaje? Walienda kibaba, alafu wakamfunika uchi wa baba yao. Wale wawili walipata jambo moja, walipata amani, walibarikiwa kwa sababu hawakuangalia uchi wa baba yao. Nisikize vizuri. Je, wewe wafungua uchi wenu wa familia yenu? Je, watiwa siri ya familia zenu ni yenu? Usifungue uchi wa kwenu. Bale kama yibure mokunguna bakana wasali kiro mwaka kwa tena ebukiye teyo etatara gole ngombe tirachinecha wajagana ebukiye yoka yaani mwato chairegeka wiki etego kanaka wafungua uchi wa mche wako, tulia mpaka wakati wake ufike. Bale kama yibure Iwani mbatikere kwa mwuti. Bisi bwase ino baroki. Bale kama yibure Iwani mbabwa toka mwegeka. Kijana mmoja akakimbia kwa ndugu zake, akawaambia baba yetu ako che uchi wenu waambia nani?
Mama, asante sana. Usiambie yote na usiambie kila mtu anaye uchi wa kwao. Unaye uchi wa kwako. Lakini hakuna mwenye anachua. Bana mwanyi gure. Ngati anga wangu mwako utaka hiyo. Kwa hiyo ile abayibe chia banga mwako utaka ziki. Na kale gairo. Chiombe chiagene kwa sababu umefunua nini? Siri ya kwako. Bako bwana ulikuwa wacha wataka gaki kababone bwayone na nyua mete na ndaji taka nyua mumo songo. Mbale nga muigu wetu. Now I want to talk about the peace of God. The peace of God means Shalom. And Shalom means the harmony and tranquility. Tranquility means the completeness, the absence of war. Yes. Mungu ya Mungu. Onye kwa acha kange kwa translate lakini baitewe kanyikavu. Yes. Because you muroria achieta karomo bisimuwaise isaka ragelio muroria asengencho alifunua nini? Siri ya kwa. Mukungu gacho bisimuwa muho. Umuhaka bwata. Kujibu. Oyoko era nkarati gike. Mbale kama ile hizi. Na wamwe sio mti. Ningasoka saka uyoko esa asa weta sale. Mbale kama ile hizi. Okay. The term peace is the absence of war and chaos. The word peace. The term peace is the absence of war and chaos. Yani ase omorembore na ase abantu batali komana chaos igoma. Okoburukana gotakartinga ki. Wotayo. Therefore, this peace never comes from man, but it comes from heaven. Omorembo yo toikorusa ni okoruararia igoro. Peace as the right relationship with God or Christ. Ekera abantu babuataine no monene. Ekera abantu babuataine na Yesu. Wono omorembe ni woisa na sichikoro na sibirengererio. When there is chaos or war, means wama teruwa bantabana nyasai mokordinga ki mboyo ekero wama tebo ichire asomonto yoni yeko kina nyasai odweri asabantabo na sechikoro chiabo. Hallelujah. Peace is a good relationship among the people of God. Ndi mwe baba mwada. Kwa ngo imusiye mokwa. Okwali ya no mwete. Mogoli mo marabo nya sa o yo. Iwa. Awatawaya. Peace is an individual virtues or value that translate to tranquility. Yes. Awataba momorembo yo. Baraka baya itira bakungu osomorembe nuchi. Mungu te ikoreta. Bibo kumbi ikoreta. Mungu sikiri jumba. Nangu agenta omorembo te ikoba na yugo sandika dengo. Dirio kuete abantu bandi bakubulira n'iki kimwao.
Baleke mwanyugu. Ngora kubira abantu bade ngani omana no musaja ngagwati go bukima bukwe kwa biro bukima kwa na kwa hanja. Moma ne tuno bukima. Wati go moto go kwembo okubwa tukichibo. Ngori to bukima bakuru bete mo yete wakanga bakachinyeni. Lakini abafungwa banayimebira. Mulisi azote. Abakungu abatera wonderful. Nabawo koma ni meyeji tuwali otari kumayanga na yakoma. Kana rakitu wali muchiyo. Yani ichikomekera ebichuchwa wali elibwesipi. Yotai ko otera na ya muchikomekera abano mukima kwemu kirekiye kenene. Ndibona ndanyenye tuwoni. Kaibo otera nae. I'm almost winding this sermon. Abagaka ilu konkurandi nubeka chiko wasipi mokuwa na ende mokonya ke mugure ya kabiri. Mokonya ya sawo kwa mungu wande kokure wasere kando na kurali. Bwana na agenda koti limo koti si mito iko bugio si to iko kwangu to iko beka iga bona sija sabu kwa nunu beka omwenu obuli tukelimo mbokolana awa tabanga shalom tayitukiro muntu okwa ni muntu esema ida mukwa ni mubekero kaboko matenga shalom shalom means God is presence, God is mercy, God is grace. May the peace of God etane teo kuwa mwanya bantu woto isana asiri tali ya Yesu iro rabu bwekero muntu akaboko matenga shalom no anyo kujinta mabere matenga shalom ya wote wana shalom means peace with two parties. Shalom means peace with two parties. Kitabu cha Judges 21:13. Abantu baragenda iruru mbali bakora omurembe n'abantu barenga ngimwakire namanyira abamwakirire abantu barachigo mbali bakora omurembe n'abantu barenga murabona ko naro mukungu n'umusaja nabaye kera bari kwega nabaye banchaine muntu litari kurabira unda taraje rero muntu akurabira kimiruka makonya Mugaka jiko buri munyu kwa bika ga kitori umuntu kubonga naye kwa muri mbale ngabana ile batayi gutu munyu abatali ayo weto mu Judges 21:13 Elio mosangere kana mokeigo tianda babusemo emule omosangere kore maki bonsa ha Buabantu bagatuma mangana gochiase abantu bari ba Benjamin bono gochiase enkayo Morisia amangana yagotomu bari barenge ase egetare kya alimon bakabaralerie segi ngibabaraledi Kati na wayere kwana ningo batenga omorembe ayi baba iwa kwa yimusi nyi ombi mete ngakiate abakarani ngendoki iwenkeye ekitwari ko batigere kenge ngendoki basiye mega omorembe nyasaye ebatanga abali ngasigitare gentokere naye kwa makye bintu iga bantu ngora hate bari bakigitare Yakoma na nganga jugu wate
teruge tare ke musukongo bakirege tekia ke tare dia ko mananga ngateruge tare abandi bagate litongo to kumanye kiwatu ruwase tare one day tare ke no homet gere wada sani se gosoba ke make more rich moto mo isaka ata omulemo agato mumuoyo ma angete akamuwatere gitare ndimo wategere te ya okonyore chia ni gwe chia ni gatabana nkoni ura sa na ikiura kare etu akubuli nkoni yuri nai ayete ndigwa kayo igango kwa tole 40 million egitare omuntu uri agasale kombuto Chindu kuchiaba chigo chikoma 40 bagataka bano bole mukoro monta kunege tare na kero monta kuna abalia pero chikone kangu babone na tere kuchirote na inje kunere wote bakanga era gate mwege tare yasaka mwege abatanga when God opens the door nobody can do what olika yora siye era akabatebina no wote ni muno musate agatembere tare na imukanye kamate na ijenganye ka Shalom ya Nyasaye Ebaisane asiritali ya Yesu koko wenda asenka yao kola ase chiro kabe muntu bwo morembe kola ase omata abantu bali bakomba na bakakuwa manga abantu aba bora barikiri bawo kira kwa manga bora bwayiri ni nyenda Shalom. Shalom. Omoremo Nyasaye okoremeremo Ebaisane. Kabo muntu bwo morembe asobo gimomo amarika agoteba oromokia koba no morembe nabantu barenga. In the Bible, in the book of Psalms 34 verse 14. Aha. 34:14. Tabita. Ngakia chaka. Kaya tiga tinyu ndo jiwe semo ya muri. Ngakia chaka. Otige ngaki. Aha. Okora maya. Origyo morembe. Inionye ndimwali njibuya. Kaya ndimwateba. Origyo morembe na kuyotunya na ngaki. Mono igoma oyo bwato kwanda kwati konya kusukeli chimbebe from now Shalom Ebaisane tiako wani abantu ise bachande kirebo kumontarete tarikende kemoreti tariburuire yani omorembo mubulite bo Nyasaye no musuba bucheri Balega Morenais. Materi vivo salió montenco, vivo salió monte, va cosa de acá, va a guapa de un montón de ellos. Para montar, casi me queda, montas me queda marmón, ya so que está gati tío, un montón de chubuito. Allá va puma no fue sin miquelim. Paco mañana ya con hilo arriba y como todavía buscañaque. Ikanya maisha ole chi buruchi atu ateka setiaro etiara yake yoka Balega Morenais. May the good Lord who is in heaven be in your heart, be in your mind. Ere kitora senseye to fixi ebiranga nyeito na maisha ito ogendo Nyasaye. Hallelujah. Eke Nyasaye bakoni. Nyasaye bakati mungirameni. Motigara segetare, motigara so monena bueka, kiagero moneno na tabia bantu bade ngaki, monte tayora from south, from north, ora gacho mochino, inu mo karansa, inu bueka banene, motena now come let us reason together. In chuto kore ngaki. Nanu motora tanga before you choose a friend, think twice. Before you tell somebody your problem, kala manyanga ngui. Wali.
Baba. Umeito ko jiwa matena sabes. Kono ko chukuweka to amu manyabuya. Ko otanjira. Ko wo chaga no nyaba nolite. Muchande ba ichurite. Turishingwa materi yako sabes. Mulikiana watabaya chare. Na band Addison. Amulikiana watabaya. If there is a problem, don't create another one. Be a solver. Onyo mchandoro tiako rosi oyonde kama oyo sirigendo kieke omo chando unabono mwako mukimakuwa sali kabwa bo bese ekanobuwa kamukao ebuwayi. Have you not created that problem? Mbale kumwa nyuguri. Shalom ekole ngaki. Shalom Ebaisane koko genda no morembo wongo womonene na ali bakora ngabagatoma mangana gochie asobochie o Benjamin bagataba ngo morembo womonene okore ngaki Ebaisane ninke ebintu bwa batigere kenge no morembo ngo onyasa yasa Ebaisane asiritaria ya Yesu. May God bless you in Jesus name. Get the point. Take a step forward. Acha kama tuanyi wose mungu tena biaja woka nabwo Thank you so much. Amagana ale ngakwewa kwa batemuri kesi ane abana mbai ko school no gotaiwu instructions ngaki amagana ale gara elimo woka na bakorana Eliaka ya na question which you are supposed to answer. Umuchiungi baba. Wana mbale ngamuta itukole na bara. Mokingo ndo. Aka bako mu ko wo me hono. Yes,